Badwam Suni Abusua Mensan Emma Wakwa Baby Mebraso see if you pomode ho nsem do na yedi ho enkomo tew beda se sunset channels na do so na so Adom TV Badwam na so be hwa no pay any sopa na me Dr. Isaac Frimpo ho no da Star Health Clinic and the last time I share na yedi nkomo efa hepatitis ho emfa ho say A say B say ni nyina ye ka bom na yedi ho nkomo we ye yade ye a e ka wo liver no na wabey ye toa so afi ho na no ye hwe say yade ne kra yade bey na die na bema ebeda die bema hu se menya hepatitis enti ye kan ya mo no kra kire se entena se ma symptoms din yi ne ho sanse symptoms be yi ne ho no na aduru akiri na ye hwe pane bi kra ye wode boye ho ban enti ye ntoa so afi ho Dr. Frimpong akwaba na me twen o pa so beba na ya to ankomo no so sanse me hwe course abenya ne wo ma na ebusa se nkomo ne ye ne anwie no eti ye ntoa so na no na se pane bi wo ho a ya wode boy ho ban ya wunya sa hepatitis ni bi right. Good. Yeah, I think and only the only way obetimi prevent hepatitis yare no and no say hepatitis ni ona hodo bebre na mum de common na ekum and hepatitis B virus no. Okay, your hepatitis A, B, C, D and the E, but the common C and the B no. And C no and shadan hard be brave. Okay. Mostly no abako it me on its own. But B virus no and then mostly say liver no. And your hepatitis a virus na wenya. Entina yare na ba brebo no ebe say. And your hepatitis obi amfa virus bi ansan o. But wenya hepatitis be for virus be answer. That's right. But when you hepatitis. But when you hepatitis. Let's say be o hosa. Your alcohol induced hepatitis or. Okay. So who obi na say the ya no moka say obi wa no nsa toro no. Me ne fu adoa ma ne ti hu nyina tutu. That's right. The fu adoa ni ti hu nyina tutu ne color nyina ya saudi good. Hepatitis na esi no. Oh, okay. By that time, na nebrebo no I started inflammatory and I say essay. But you be checking the moja no hepatitis mo be anim. Okay. Okay. The meaning of hepatitis ni nyina ye say brebo a essay and I ho. It be before bia betumi de. Brebo na say na ba enye necessarily hepatitis virus na de abayo. Okay. Ba mpempi no bebre na adwi nyina wo virus na so. Because virus na mostly a tied ba. Okay. The brinadrin or virus and so bet obetimi anu alcohol nko a we develop hepatitis. No liver no yade apem. That's right. But enye hepatitis B virus or C virus or any other virus. Okay. Virus ni mu bia betimi screen na bia ni ho. Ba brebo na nkasa no inflammatory. Because of alcohol be out type. Na no asema wakan ma me yem hye me no se wuduru sa mpempenso no se wafu na doa na wafon no na wuntumi ni dia de na ebetumi aya afa na se ni se duru sa mpempenso no eduru sa time ne dia me nse unkuran ya emfaso onkobaso na se ji bia transplant nko aise wunye obi brebo na yekoto bre o. That's right. Se liver no nya twan ama ni nyina se wie dia ye no hwie nye. Because yare no ankasa said na no mekan no liver cirrhosis. Edru cirrhosis edru bi anya adwuma. Because ye no medru a brebo no ye ho adwuma. Ansa na nipadua na nya so mfa so. Enti ekodru liver cirrhosis a brebo no is no more working again. Enti enya adwuma no matter edu papa a obenom enya adwuma just a liver transplant. Okay, ntintempa no ano ebia said the Star Health Clinic tro bia mo ye free screening na obi baaye na mo notice se eyi ni ti woni padua ni mu a eno ne de enhyehyɛ bi wo ho aduane bi wo ho amode betoto so ebema watimi anya nkwa ansa na obenya hepatitis virus no na ebedru liver cirrhosis na achew anti bebre na they are living with this omo ya aware obi nso a treatment obebi a wabre nti wagya trade better that's all. The fact say we say wa brain to no do doesn't mean say yare na ento aso am progress ebekoso anyi and this unya hu say yare no wo ho ana unnimu a ene na the dangerous thing na ense say wo twan mane ba nti oba ho na munya catch ne say good virus ni bi about no moje ni mu it a step away of the treatment because hepatitis or ho anuane ahodo bebre ho ahonkohia so bedi bi ebi ne de he ne de
Oh, hepatitis or who could hear so be sugar, white sugar in enemy. And so could be. It's an alternative near the war. Alternative near war. Aye, papa. And there will be brave room. No, no man and I brown or exactly. Because white brown sugar is a okrum be nano. And go for the middle in the white sugar no and so what is say go na brown. And go for your smart. I don't know. Say over dodgy sugar, I think the best option I'll be nya Annie. And yet Annie bia. And your original Annie papa. And then po Star Health Clinic or your Annie bia the boa fertility treatment. Okay. And no other in do be fra. Inti e man be multi-purpose. It me boa area ho do be bree. Anya fertility mko nti maybe ube here correct ania and so cry be bi wo mama and undi sugar undi processed food bebre aduane e wo konkomu ana se aduane ya ye ne dadade agu se ye toa se ye roba a ye hu mframa agu mu bia wuni nse konkomu aduane no enka ehun ko hia se yebedi because konkomu aduane bia no se se ye mfa tomato adigu konkomu ye hwe tomato na kasa edigu konkono mu na ya di niam e wo tomato na kasa mu to nchen a konkono na kasa no ye wo chemical bi a ye de fa konkonim say de be ya emma aduane no ne konkono enrust enkambom good ye friend of bisphenol A BPA and bisphenol A no nko no timi cause many kinds of cancers nti anu nti na to de bi amusi se konkono ho mmoa emeye ni aduane na ewu mu na sanse enya moa pe na se sa protective way no nyina break ma fra aduane no nti ye koto konkomo ade na ye amoa sesa na ma menye se be kire me ho bi wudi ya amoa ye na wudi no kra ye dangerous na sa amoa ama ade na ye bo ho ba na wai awai okay and you know oko most of the developed countries na ye mfa tomato gu konkomo ye de gu glass and pa you see and prostate cancer how do I breast cancer how do I nyina do bebre na efiri se anuane egu konkomo na tomato ankasa egu konkomo kra de nka hunko hia se yebedi because ye hwe tomato na ankasa na ye digu konkono mu na ye hwe ingredient na e wo ho na because ye list gu ho yes ye baba be shia color e wo ho ye be shia salt e wo ho ye be shia sugar e wo ho so how then oye nkwan na sugar and salt nyina wo nkwan nim so oto aso this aduane we for some period of time o sugar level be rise o BP so be rise this is just by the way and to hepatitis and aduane be biem na wo hepatitis na wo nie no ehun ko hia se obedi meat ya processing bebre okay and aduane bi te se pizza sausages sa aduane na complex no ehun ko hia se wo hepatitis obedi because once I be kasa wo hepatitis it tells you say brebo na ho ade no akofom and brebo ni nyuma ye no ente se dada no enti nuane bia wodi eche ansa na daje se no hunko hia se obefa na wadi na once I be say hepatitis ho no your one home remedy bia betumi aye okay na dem de beche na eboa yi pa once I be say hepatitis ho no home remedy betumi aye na beboa yi pa yes, this beetroot here in me. Beetroot here. Yeah, the color no I say move. Yes. Obetmienya enubi kakra. Now after this neem tree here. Neem tree yes see a man tell me okay. Now I blend the afra. Okay. Obetmi the ani kakra. Asum. You can be taking it twice a day. Or 3 times a day. But BP area untumi mfa beetroot no. Oh okay. So that is the best way I think you can treat your hepatitis. No, bra maybe unya sika treatment. Obi per Star Health Clinic he no be homo. Your branches no ebi wo Kaswa branch no Utacity hwa, Kwele Utacity hwa. Your branches so Kumasi branch no we just kwa mo. E be 4 junction no. Esan Baptist Church no e we just kwa mo inside hono. Obenya ye wo Sunyane so. Sunyane branch no wo Abisim kwan so ho your police school in China ho okay and your Doma hinkron so Doma branch no wo SS area ho I ben Gift FM Jamai South so your Japekrom fitemu ho nyina fa number we na free na yen director won ko branch e ben wo na de kire wa adwen for pom den ho no
yentimi emboa enyi anoma number no 0249 200 555 misi number no so biom 0249 200 555 and you be discussing hepatitis na ema already fi say this whole month ni nyina no February yeah there's a rough February mo said the last time kan no me February born yes and the whole of this month nyina no ye etwa scan na mamba free ema already fi still you need the fiber despite no without surgery no and the hepatitis area no so you're checking in for free or Star Health Clinic branch bia and you have 30% discount. Oh, yeah, that's it. Yeah, that's it. Next, I don't know. The bed there drew. The anyway, we want to so. A be so free amount. Star Health Clinic in Como and I did. And I home rat or your body. I catch you know. I'm not sure about the best.